Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia de ibadah hun ramde. Kimat bakong san jong ke kubor mentah ke stem. Kajing sensyar babun senem tang da kawai kesengsan hima sima kalalong kajing duk nong ke bakrau hiki samla ke Jammu bat Kashmir ong Menteri Rang Badu ke Narendra Modi. Beliau Menteri Kena Ketenat Donor Dr. Jitendra Singh ringkat bat Menteri Rang Ba ke Jela Konrad ki sangma ya kajing yalang ba arsngi ke National Conference Arajar Khat Khandai ke ba arpuar halor ke e-governance hasilong henden kesngi. Bat enyo kinong 13 ngi ke Jela ya ke skim banno kan show pisa mon ngubha ke skim Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Ki kubor babnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong badaki paus nem jong kajing sensyar khadar tang da kawai kesengsan hima sima ha ke Jela Jammu bat Kashmir kalalong kajing duklat hiki samla ke Jela banyalam ya ke Jela. Ula ong baminta ki samla jong ke Jela kinyo ban lam khamat ha ke banwanra ikaroi ke par ha ke Jela. Umodi ula ong baya karai banbu ke Jammu bat Kashmir hapo kajing khmi jong ke sarkar pedeng shipor kalalong karai ke baladep ban perkhat sanibha. Umodi ula penpauru ya kajing sngusngan baki brio jong ka Jela kin poi syakathong da kini ki eki bapentama ya karukam sensyar khadar bat ha karukam ka bakhut. Ula ongru ba kaladak kalong kawai ni ki jaka bakongsan kabala ban longkum ka jaka petkai bat ka jaka kendu jong ki riungen bat kala ru ban long kawai ni ki jaka penmi boarding da kasula. Menteri Rang Badu ula ongru ba kathan kan yo no ru ya ka jaka ajing sumar bapaka katkum ka jok bamenta. Ula pentik naru baka sarkar kan chimkhia baki nong Kashmir kinum ya kendo jing eshu hakabaya dai bat kajing rakhe ya ka id. Umodi ula ongru baka tei karai kan kershan ya kajing kentiu ya ka yok ka kot ka Kashmir bat ladang bat ya ka rihi baro kawai. Menteri Rang Badu ula khodro ya baro syakat bante ya ka Jammu bat Kashmir bat ya ka ladak ka bathamai ringkat bat ka India ka bathamai. Menteri Kena Independent Charge jong Ketenat Donor Dr. Jitendra Singh ringkat bat Menteri Rang Ba ke Jela Konrad ki sangma henin kesngi kilaple ya ka jingelang ba arsengi jong ka National Conference Arajar Khat Khandai ba arpuar halor ka e-governance State Convention Center Shillong. Kani ka jingelang ka lapanlong hakasin ka baningkong ha ka than chatei lami ngi. Ya kani ka jingelang lawan banishim benta de ki sarkar nakaleng kari pat kiwei kiri pau khamat nakatanat information technology. Haba ajing kren hakate ka jingelang Dr. Jitendra Singh ula aikuble ya ka sarkar Meghalaya halor ka jingla jong ka ban penlong ya ka jingelang halor ka e-governance. Kining ishim benta na ki arpu pratali ki Jela bat baro ki union territory kilaya poisha kate ka jingelang. Ula terwaru ha kate jingilang ya jing pediang ka Shillong Declaration on E-Governance knang banla ban kmi biang ya kimat badan kam ki bayakren ha kate jingilang nakabenta ki weipat ki jingdan kam hadian habut. Kinong tray bela ki bahaka rta khat pra hadu sa pausnem ki kakam bat kajing tray jong ki kalong ka basu belas ni kun kinong tray yeng kinong de jing di haru lenti kinong kit jingken kinong tray haki jakash na mauin kinong serdep juti kinong khartiar jan kinong bela yeng brio kinong satjan ki banyak rikshaw kinong bela hanong kendong bamdan jakala jong kinong bela rem kinong bela teyeng kinong tray haki jakash na biri kinong bela thanjan bat kinong tray sni kiba ka jingyo kamay jongki kalong khatsan hajar tingka neduna shibnai kila banyo ek skim Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan kabalong ka skim banno kan show pisa mon ngubha ya kanila ya thu lingba ka kubor sarkar bala pentep da uba biling do ubalong uliba commissioner ula ong ba unu unong tray bala ubashim ya kan ka skim bat hadian ba ula siurenti ya usenyang neken show jong hadu ba undakot ndre posnam karta unla banyo ya ka pension wat ka barit kabalong lai hajar tingka shibnai ula ongru ba hadian ka jingyap no ka ni ulok kinyo ya ka pension ka banlong marshiteng ya kani ula ya thu ba kinu ki bashim ya kani kil pal register ya la dia bat ka Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board kila ban shim ya kani ka scheme hakaba ya ka baiken show and siu da ka board. Banyo ikani ka scheme kito ki bakwa kila banyo jingtem naka common service center pat thap kerteng yala di da ka bapendan kam yo Aadhaar number bat ka bank account. Menteri Ketenat Pulia Putih ke Jela ubala kemen remboi ula play ki kamera kelas bakerpang ne ki semi smart classroom jong ka Keang Nang Ba Government College. Haba ajing kren haka jingelang ula ong ba ka sarkar baminta ka sengutu ikijing ki babun baya kendo hakalyang ka Pulia Putih bat kaya le kat bala ban penbet ya kita kijing
Ulakan turo iki samla pule bakindan ka jingkit khili bat ajing mudro yaki bakindan ya kathong ha ka jing im. Uba remboi ula ongru bagi samla pule kide kinong mi khmat nakabenta ka jingkelah po ka imlang saalang. Uni menteri ula ongru batang ki bala pendap ya ka biat kila ban hikai school hapo usnam arajar laipo kat batang ki bala pendap ya ka kerdan PhD kila ban long kinong hikai college hapo usnam arajar arpawai. Usembut Menteri Rangba Kajela uba Presdun Tensong hanen kesngi ulalet banyadon bentalang haka jingle kemen be den klam jongkarat mutlong haba ajing kren haka tege jingelang uba Tensong ula ong baki breu karat mutlong kilong ki badan bang bha namar bama u bat ki menteri jong u kilala banyadon rengkat lang bat ki haka tege jingle kemen kaba penjan ki breu bat kinong mi khaman haka tege jingelang la IT ro ka memorandum sha usembut Menteri Rangba Kajela. Lawanra kumba khadar tali kitabud henen kesngi ha kasim blai no rong balawanra naki kumba pratali ki rat pakanthop ya karat that muthlong pelun rat mukham rat thangsning rat mobandu rat latempu rat ruchai rat pamanik bat karat muthlong kani ko khubor kawan shipi na ka All India Radio Shillong. Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI along with government employees, now listed companies employees and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. बिटिया की शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहां से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएलआई की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी। Ini peteng biang ya kani khubor. Kesorkar Assam kalala ban pentri kam da kajing job ya ka mukhya mantri krishi sa sajuli yojana ban penklan ya kajing penmi ya kayo jingyo kamai kinong rap ha kajela. Menteri ketenat karap karyang kajela u atul bora ulo ong bakani ka scheme katemu ban penklan bor kinong rap ha ba pen yo ikitiar badan kam klem da shim jingya rap na kinu ki brio. Hapo jong kani ka scheme kinong rap kila ban sha jit Kibala syajit kinyo san hajar tingka lengba ka jingpa ikapisa syaka bank jongki bat kinyo bantiet ikitiar badan kam. Ubora ulo ong bakindan rio lak ngut kinong rem kinyo yakani ka jing mentoy hakani ka senam bamenta bat lais pa shipo kulur tingka lamang nak baka benta kani. Udio menteri ulo ong ru baha ka senam baladem kidan san lak ngut kinong rem kibala yo mentoy nakani ka scheme. Hanin kesngi la rakhe ka lengku snem ban nyau punyau jong ka August Kranti din ya ka balanyau kum kawai na ki mau mer bakong santam ha ka jingle la lo jong kari ha ka ni kesngi ha ka snem khat khandai spa sa puar Mahatma Gandhi ula ai ka jing khat pat ba pen pen kut no ka jing sensyar ki phareng bat ulas dang ya ka quit India movement ha ka dor bar jong ka All India Congress Committee ha Mumbai. Hadian ka jingbomla trikam ka Crips mission Ugandhi ula khot ya ka jing khot ka ba e ban IT lun kat hadu bandai yale ne ban yam. Yakani ulakren haka jingkren jong u baki pareng kin mi no na India haka madan Gowalia tang ha Mumbai. Kari da ka jing sngongu ka aya ka jingken mau buram mentak henen ka sngi yaki nongle la lut bat kan mau ka jing IT lut baklem kendor jongki haka por ya le la lut. U Vice President kari Venkaya Naidu la kerpat ikipat ba banishim benta haki kam bante ya kari haka rukom ka badai. Ula ong baki jing hikai u Mahatma Gandhi kilong ki bayai ne jiunam. Kilat ke Tripura, Gujarat, bat Nagaland kilai kendo yo Menteri Rangba do kari Narendra Modi hinin kesni ha New Delhi. Dangshan lathung ya Ramesh Bias kum ulat ke Tripura ya Acharya Devrat kum ulat ke Gujarat bat yo RN Ravi kum ulat ke Nagaland. Air Vice Marshal B. Chandrasekhar ula shimti kam kum senior officer in charge administration jongka Eastern Air Command jongka Indian Air Force hinin kesni.
Uday uba puli ka National Defence Academy bat ularung kam kum upilot helicopter hakakan hun si paisun hak arpuway tarik unok pra kat kandai spa prapusaw. Kiway pat ki kam bakham kongsan ba ulabat kilong flight commander jong ka MI-171V unit banding kong u chief operational officer jong ka operation parakram bat kum u commander ki helicopter unit ka India nangta jong ka helicopter unit ka United Nations Peacekeeping Mission ha Sudan. Uday ru flying instructor batbit bat ubajubat ya kanika kam ha ka Air Force Academy kumjuru ha ka helicopter training school College of Air Warfare bat ka College of Defence Management. Hachuaban penkut ya kubor sa sisiin kimat bakongsan. Kajing sinsyar babun sinem tang dakaway kasengsan hima sima kalapan long kajing nong kabakrawi kisamla kajamu bat Kashmir ang Menteri rang bado kari Narendra Modi. Beliau Menteri kena ketenat donor Dr. Jitendra Singh rengkat bat Menteri rang ba kejela Konrad Ki Sangma ya kajing hilang ba arsingi ke National Conference arajar kat kendai ke ba puar halor ke e-governance hasilong hanin kesengi. Bat anyok kinong belas ngi kejela ya ke skim banok kan show pisaman ngobha ke skim Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Gila poy syok bakut jong ka kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong mentang inya so na bat ka Delhi station na ka bentak.